In this lesson, we're going to learn some phrases in Māori that you can use when having hapa, which is Māori for supper, tea, dinner, or an evening meal. Kei te hia kai koe. Are you hungry? Kaore au I te tino hia kai. I'm not really hungry. Ka taea e au te kai I tētahi mea iti. I could eat something small. Ka hiahia koe ki te inu. Would you like something to drink? Tēnā koa he wai āporo. An apple juice, please. E tino pai tēnā kai. That meal was really nice. Ka taea e koe te homai ki au te tohutaka. Can you give me the recipe? Ka hiahia koe he pūrini. Would you like pudding or dessert? Ka taea e koe te whakawātea I te tēpu. Can you clear the table? Māku koe e āwhina ki te mahi rihi. I will help you do the dishes. Tēnā koe mo te āwhina. Thanks for helping. Tēnā karawhiua. Give it a go.